La ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah, Allahu ya Allah, kalimat tiba bangkai ke mati. Allah, Allahu ya Allah, kalimat tiba bangkai ke mati. Allah, Allahu ya Allah, kalimat tiba bangkai ke mati. Allah, Allahu ya Allah, kalimat tiba bangkai ke mati. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jarolong siplo dia upon. Assalamualaikum nun tugur sapa. Oh ya Tuhanku, ya Tuhan kamu, niba uranya mulai doa, niba Allah mulai ampun. Allahu ya Rabbun yang berkuasa, niba Allah mulai ampun. Allahu ya Rabbun yang berkuasa.
kitab Al-Quran. Allah nu pulang pahala tinggi, so yang baca kitab Al-Quran. Allah nu pulang pahala tinggi. Tiba 17 bulan Ramadan, kitab Al-Quran ditelan umum di gua Hira Nabi masanya. Kitab Al-Quran Jibril neba di gua Hira Nabi masanya. Kitab Al-Quran Jibril neba. Kitab Al-Quran, Allah nu pulang pahala tinggi. Surah Fatihah dimulakan, nyerkun sayang besakai lupa, menyelupa Fatihahnya. Hansa sembahyang wahai saudara, menyelupa Fatihahnya. Hansa sembahyang wahai saudara. Allah nu pulang pahala